Akashbani Imphal Moirangthem Ibehaibi pau pajari ahanbada maruiba pau. Taranithoi suba Manipur Vidhan Sabhagi taret suba mifam ngasi Rajyapal Priyokumar Balagi Basan ga loinana hauragani. Mukhyamantri Yumnam Khemchana Luchingba Anauba Sarkar ama semlakpada maikei kiyadagi nungaiba phongdoknarakli. Sangsad ki sabha animaki apunba mifamda Rashtrapati na pikiba basan thagatpagi motion ngasisu sabha animangna makhatana khanakigani amasung Kendra ki Cooperation Mantri Amit Shah na ngasi New Delhi da Bharat ki ahanba cooperative yumpham oiba Bharat Taxi haudoklagani. Taranithoi suba Manipur Vidhan Sabhagi taret suba mifam ngasi Rajyapal Priyokumar Balagi Basan ga loinana hauragani mifam asi nungthil pung 3 dagi haugani. Hiram asigi matangda Rajyapal Priyokumar Balana samon tawduna Manipur Vidhan Sabhagi secretary na mifam kawbagi zerol ama thokre. Manipur Vidhan Sabhadagi phangba pauna hai ngasi nungthil pung 3 da Manipur Vidhan Sabhagi Business Advisory Committee gi mifam pangthokani. Madugi matungda nungthil pung 3 dagi Rajyapal gi Basan ga loinana taranithoi suba Manipur Vidhan Sabhagi taret suba mifam asi haudokani. Mukhyamantri Yumnam Khemchana Luchingba Anauba Sarkar ama semlakpa asida maikei kiyadagi nungaiba phongdoknarakli. Sarkar asina thawai hakjang yauna chakwat thaurangi thabaksing yangsilakani amasung miyamgi nungai yaifaba purakani haina Pradhan Mantri Narendra Modi na thajaba phongdokli. Pradhan Mantri na Shri Khemchan amadi Nemcha Kigen amasung Losi Dikhobo Upa Mukhyamantri oina wasak lorakpadasu nungaiba phongdokli. Ngakchel Mantri Rajnath Singh nasu Mukhyamantri amasung Upa Mukhyamantri anida nungaiba phongdokladuna anauba sarkar asida makoina maru oiba daita laurakani haibagi thajaba phongdokli. Rajya asida miyamgi sarkar amuk Hanjilakpaga loinana tangdu leitaba saukhatpa amasung khunai nuksi chanaba purakani haibagi anauba asa ama pohalle. Manipurbu hena santi oiba punna saukhatminaba amasung tungda nungai yaifaba rajya ama ohenaba makoina kathokpa amasung asanba miyenga loinana thabak taurakani haibagi thajabasu ngakchel mantrina phongdokhi. Marak asida lebak asiki tongan tonganba rajya singgi mukhyamantri singnasu nungaiba phongdoknarakli. Nagaland gi mukhyamantri Nephew Meghalaya ki Mukhyamantri Conrad K. Sangma, Assam ki Mukhyamantri Hemanta Biswa Sharma nasu Manipur ki anauba Mukhyamantri amasung mahaki Mantri Mandalda nungaiba phongdokrakli. Arunachal Pradesh ke 9 suba Vidhan Sabha gi 5 suba mifam ngarangdagi hokre. Mifam asi sahi asigi akhanaba mifam gi ahanba sitting ni amasung numit nini chathagani. Mifam aduda wa ngangbada Arunachal Pradesh ke Rajyapal K.T. Parnayakna punna chakhwatminaba ganatantric oiba lengak sasan amasung infrastructure chakhwalakpagi matangda ningthina pankhi. Rajya duda lupa koti 5,500 hena changba project sing saukhatpiba amasung GST budget usop haudokpagi damak Rajyapal na Kendra Sarkar bu thagatki. Rajyapal na hai Rajya dugi resource saruk 5 thokna hengalakpadagi Rajya ki GDP hokhiba sahi 10 gi mamangda lerambadagi saruk 2.3 hena hengatle. Sarkar na paikhatpa mapung oiba thaurang singgi manungda Donyi Polo Airport chakthokpa National Highway sing amadi khonggang lambi sing semgatpa amasung mating leiba khonggang sing semgatpagi thaurang yauri. Senba sahi 2025-26 asi Year of Human Capital haina mahakna laukthokhi. Madugi mamangda sabhana handakta lekhiraba hanagi MLA sing amasung luchingba singi mapamda ikai khumnaba utna minute ani tumina lepki. Mizoramgi Mukhyamantri Laldu Homan Hairi Senba sahi 2026-27 ki Rajya ki budget asi 13 suba Finance Commission gi recommendation ga chunana sem sabani. Social media da thagatpa warol amada Mukhyamantri na hai Mizoram na thagatpa prastab singi sada marphuromdi 13 suba Finance Commission na Rajya du da laknamada ayamba piramle. Mang na hai Horizontal Revolution gi makhada Mizoram gi sakthung asi 15 suba Finance Commission ga yengnabada sada Sinodasmik mga sinodagi 13 suba Finance Commission gi makhada sada sinodasmik mga taruk mari hengatle. Hengalakli ba senpam asina ingkumja 2023 tagi 2023 phawbada tax yenabada Rajya ki sakthung hengalakani haina asa tawi. Tabiriba paw asi Akashbani Imphal dagini.
संसद की सभा अनिमक की अपुनब मिफमदा राष्ट्रपति न पीखिबा भाषण थागतपगी मोशन ngasisu लोक सभा न मखा ताना खनखिगनी मसिगी मथक्ता सभा न सेनबा सही लिसिंग अनि कुंतरुक कुंतरित की केंद्र की बजट साधारण ओइना खनगनी मरक असिदा राज्य सभा दसु राष्ट्रपति की भाषण थागतपगी मोशन ngasi मखा ताना खनगनी अमरोमदा लोक सभा की थबक थौरम सिंह ngarang thangna thangnana homni chanbu oina akaiba thoki कांग्रेस डीएमके टीएमसी अमसुंग आतई विरोधी दल सिंगना भारत अमेरिका की लालोन इतिकी सुक्ति अमसुंग चाइनागा लेनरिबा ngamkhai वाथों की मातांगदा सरकार की मायोक्ता ngarangchu स्लोगन कया लाउखी लोक सभा की मिफम ngarang नोमगी ओइना यैथोक्तिङै ममांगदा हंजिन हंजिन अहुमलक मिफम यैथोखी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री किरेन रिजिजुना लोक सभा की विरोधी लुचिंगबा राहुल गांधी बो संसद की चना कांगलोन थुगाइदुना सभा की थबक थौरमदा अकाइबा पि हाइना माराल सीखी मांग हाई श्री गांधी न रूल की वांगमदा राष्ट्रपति की भाषण थागतपगी मोशनदा वांगांगबा पांखे केंद्र की कोऑपरेशन मंत्री अमित शाह न ngasi न्यू दिल्ली दा भारत की अहानबा कोऑपरेटिव ता युमफम ओइबा राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी हौदोकलगनी आकाशवाणी की पाउमिन हाई प्लेटफॉर्म असी मोबिलिटी सेक्टर दा अवोनबा पुरकपगी अनोबा थौरांग अमनी मसिदा ड्राइवर सिंगबु हाराथी हाइना खंगनगनी अमसुंग मपु ओइबा अमदी लेंगाक शासन की मायोल ओइहंदुना मखोइबु ओट नैबिबा अमदी मांगनबिबगी थवोंगसिंग अदुदगी निंग तमहलगनी अमरोमदा गृह मंत्री अमित शाह की नुमित हुमनी की ओइबा जम्मू काश्मीर खोंगचत ngasiदगी हौरगनी खोंगचत अदुदा मंत्रीना सिक्योरिटी की फिबम यंगसिनगनी अमदी चाखत थौरांगी प्रोजेक्ट सिंगी खुमांग साउसिनबसु यंगसिनगनी अदुगा राजनीति की लमदसु वारी सानगनी मपान थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाइरी यामना मरु ओइबा मिनरल सिंगदा का हेनम एंग थंबदा सिंगनरकपसिंग थेंगनाबा अमसुंग मालेंगी ओइना यानारबा मवोंग अमदा तेंबांग पिनबगी खुथांगदा सप्लाई चेन मांगनदबगी मरु ओइबा कया लई वाशिंगटन डीसी दा ngarang नुमिदांग अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियोना कौकिबा क्रिटिकल मिनरल सिंगी मतांगदा मती सिंगी मिफम हौदोकपदा डॉक्टर जयशंकर न वांगांखी क्रिटिकल मिनरल सिंगी मतांगदा फोर्सना लौखतलिबा थौरांगबु भारतना सौगली हाइनसु डॉक्टर जयशंकर न फोंदोखी वाफम असी महाकना एकता थागतपा वारोल अमदा फोंदोरकपनी नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन रेयर अर्थ कॉरिडोर्स अमसुंग दायित्व लेना लालोन इतिक तौबा यावना थौरांग कया लौखतपदा भारतना कोमथोक कोमसिन तौबगी चटनारोल लेहन्नबा भारतना होनरिबसिंग अदुसु मंत्रीना पनखी न्यू दिल्ली दा थासिगी 13 कुन फाउबा पांथोकदौरिबा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट लिसिंग अनि कुंतरुक की मांगोइनाना यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेसना भारतबु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ना सिंगनरकलिबसिंग कोहन्नबा होनबदा मांगजिल थाना लौरिबा थौदांगीदमक थागतख्रे मांग हाई महाक मिफम अदुदा सरुक यागदौरिबा अदुगिदमक नुंगाइबा पोई अमसुंग एआई असि मालेंगी ओइबा मरी सेंगतपदा यामना मरु ओइबा वाफम अमनी हाइना सिंथाखी अमदी मतम पुनमकी ओइना ख्वाइदगी चाउना सिंगनबनी हाइखे मिफम अदु सिनबगिदमक अमदी सरकार सिविल सोसाइटी अमसुंग प्राइवेट सेक्टर बु पुन्ना फंबाक अमदा पुरकपगिदमक महाकना भारतबु थागतखी लेबाक चाम हेनबदगी मियोय लिसिंग 35 हेनबना हौजिक फावबदा मिफम असि यावनबा रेजिस्टर तौरकले मदुगी मनुंगदा स्टार्टअप 500 हेना यावरी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबीना राजस्थान की सांचोरदगी सिंथेटिक स्टिमुलेंट ड्रग मेपेड्रोन एमडी किलोग्राम 3 हेना फारे वारोल अमदा एनसीबीन हाई एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स राजस्थान अमसुंग जेरोल पुलिस का पुन्ना पांथोखेबो ऑपरेशन अदुदा मियोय अहुमसु फाखी ऑपरेशन अदुदा लेबोरेटरी अमसुंग इंडस्ट्री की खुसु खलाई कयासु फागतखी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमो 12 सुबा मणिपुर विधान सभा की 3 सुबा मिफम ngasi राज्यपाल अजय कुमार भला की भाषणगा लोइनना हौरगनी मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना लुचिंगबा अनोबा सरकार अमा सेमलकपदा माइकै कयादगी नुंगाइबा फोंदोकनरकली संसद की सभा अनिमकी अपुनब मिफमदा राष्ट्रपति न पीखिबा भाषण थागतपगी मोशन ngasisu सभा अनिमंगना मखा ताना खनखिगनी अमसुंग केंद्र की कोऑपरेशन मंत्री अमित शाह न ngasi न्यू दिल्ली दा भारत की अहानबा कोऑपरेटिव ता युमफम ओइबा भारत टैक्सी हौदोकलगनी पाउलोइजरे